Kisan teli giseng balang di berkentup ke HYC, ke HANM, ke KOP, ke EJNC, bat ke JSM. Hak sebaar kelas sedang ya kejingki jongki kata ke Safe New Trap Mission. Hak bagi lelit benelu majan ka Meglaya Sekretariat Bandawan ke Sorkar bahkan Penteri Kamno Mardor ya ki kendai teli gimat jingdawa. Kinoy alam bagi khot jongki giseng balang wala ki letep bakaladon kejing penjari yang ke kendon cispa sau-sau CRPC di Gebor Peniak Distrik. Ndai kilami baik lepen kenya kini go hukum dah ka bagi lompat ba komisi benta ben pensau gimat jingdawa jong gajat benrio. Walagi majestor bat kipulet gila pensau tho bala penjari ya ka kendon cispa sau-sau CRPC. Bala mana persyak ban lompalat iksan ngut gibreu ndai kino ngalam seng bhalang gila pen pau bagajing mi jongki kadai bandawai ko hok bat ki kuak bani kendo igi menteri Sorkar jela bat kimdan satiai kanu kanu kejing temu bantau kanu kanu kejing kulmar. Hendrai sakawai kekenhuan kit khot jing seng bhalang kalawan mi nagathan jong ke office ke deputy commissioner bat hang niru ki pulit kelele ban khangla deki banit tur ne banelum hajan ke secretariat ki jingdawa jong kini seng bhalang lengba ke Safe New Trap Mission ki kentup ban Penteri Kamno ek inline permit ban pendrung ke ketian khasi ek 8 schedule jong ke ritisan syari ban pen kerja ano iki basa ABA nya themator ban pen bet uput usam kham tam ya kasos kular blesoi hapdeng ke Meghalaya bat Asam kajing bam yo akam yo jam kisamla kajing jur ki kam bam sap ke jela kajing bam pendam no ek an khalai bat kiwe kajing nya kelemi hapdeng kino ngelam seng bhalang bat kibor pulet hakbede bat kajing penjari ya ke kendon cispa sau-sau CRPC bar kila penpau bakin om ki nang ke jaka kan bakim pat yo bani kendo ya ki menteri Sorkar ban pensngawi ki mat jingdawa Kibor Peniak Distrik adun katukane por kila pentip kinong elam seng bhalang bag Sorkar kala khot ekreneki kum tagi sangut kinong elam jong kini kiseng bhalang kila lit bani kendo yo menteri korbari jela ban pensngawi ki mat jingdawa jongki General Secretary HYC ubak Roy Kupar Sendram habakren syakid khot jong giseng bhalang hadim lamit na sekretariat ulong bagi santli giseng kelas sedang menta ya ke Safe New Trap Mission batkin dang penjur syuk gejing ki hakini kisi banwan batkin ombet syuk gejing kular jong Sorkar ulong syai kelajak ke resolution halor ke inline permit gejing pendrong ke ketin khasi ke 8 schedule kisamlar ukim yo akam yo jam ulong bade banwan ra ke polisi terikam bagi samla kin yo akam haki karkhana Uba Roy Kupar ulong bag Sorkar jela wala kelapan bana ban penduk pendam no ek an khalai nrehat umenta kam shimlalei ban penduk no ek gambling act bat ula kento jurru bagi jaka joki hima kilhap syaka jela Asam ha kejinge penbet puat
Ulang la dakinong mikmat ke jela kemla bancnaan na kebentar jong kipat ba kaladehi yaki ben menteri kamno yaki an. Presiden ke HANM uba alam perang karbani ulang nada kesorkar preng bat kesorkar jela kim shimkia ban penurlong yaki mat jeng dawa jong pat ba. Kabama kalong yo kimi ki kenhon king atiar. Bal ladami ki kenhon le ano kesorkar kadai ban shim ke jeng clear. General Secretary ke HYC uba roy kuparsen rem ulang bagaji kendo yo ba lakmen remboy. Kila keren syai kisan teli ini kiseng balang bagila sedang ya ke safe new trap mission banang nesya kemat kin bateng men penlong ki jingi ki. Ulang menakaliang uba lakmen remboy ulang bo pen sngau syo menteri rang ba baca kesorkar jelah brogawai alur kimat jindawa jong kini kisan teli kiseng balang. Tia Syaprang Tia Syaprang Kuplai Sibon Gom kari bat kejaj penreu ngi duai yaki donut mau jong ka sorkar India Modi ji bat Amir Shah ji gum juro yaki skor Meghalaya ba kide pen urlong no yaki neki mat ki jura jong kari bat kejaj penreu pen ulong no ban rat tengkong ya ke bamsap bampong hakne ke stat kejungi ban ulung no ban dawa tukit CBI halor kejung yap jong bache ban ulung no ban penbek yau pun busam hapleng ke Meghalaya bat Asam ban ulung no ban thau ya kita ki polisi ban aikam ajam ya ki tari muluk ki banang stat bat kham tame ka sarkar India kadai pen ulung no ya ka ILP hang negeri ke beit ko joni katu kat neteli kimat habai de bat kerilom jantia ngidang yo I bau minister jongi nepo rilom jantia usnya bahalang dhar nakipor chakipor nakiwe ki jaka ulak kular hana ya ka nongkrem kin sapangkela kata ka model city ya ka juairu kin sapangkela ka smart city ya ka umulong ru kumjo Henry ke bas ngeusi kalong bahapo rilom jantia dang ka cakap berat nyun ru ngimpat don Nadangi pai syaka cingtai ya ka wei na ka kayau ke bala pau bahapo rilom jantia kayau musiang ngiwi bagane ka cingtai ka sateng nakipor syakipor ngitip bagaya musiang nadu arajar khanriu kene ke isu ka sak pending Henry ngis ngeusi banyak I bagi nang mikmat na po rilom jantia kikular ya kita ki smart city kikular ya kita ki model town Henry ya ke kepadang sateng kila I kurswet kadisi menen siteng miet kapan bana ya ka jing ya ka order lani bon promulgate ya kata section 144 ka bakhanglat ya ki brio banwan hapo sekretariat ka sekretariat kadai ka jaka jong upat ba hakabangi ngijit ikinong mikmat banwan ban syong hang tu bantau iki polisi nak benda ka jing bha jing miat jong kinong syong snong ngi kendet ban yo I bat ban tip menne naki magistrate bat naki pulet bakansan ban rong sya sekretariat kumala khot tu deputy CM himenen yang i uang ba wat ya syok breu sya surok wan ban ya kendo yang i namar ngi don be pos sekretariat dengir ngi wan da kata ka jing mun nak basosi kalong bon dang ilapoi syuawan poi ya khadop jong sekretariat ngila syakang haki magistrate bat ki pulet ki badan duty namar ki ong babanya kendo mentai ki minister bani kendo mentai ki MLA ki jongi ngidon kam bande yok permission nak DC kani kadai kai kabangi mla ban priang hakasan syarpat ba nadu menno baka sorkar kan penteri kam ya ki bakum kini kian ki ban khanglat ki bakwa ban set ya ka sentur ko jongi kum kinong syong ban penpau ya ka jingkwa ka jongi
nam ta ka jing ba jong ka jat menriu bat jong ka jala ngi klamwan hang ni bandawa kontrak ngi klamwan hang ni bandawa share ngim dei ki high level ngi wan hang ni nak benta bandawa ya ki mat ki jura ki bakta ya ka jat menriu nyotre barok koi KLP ka ktien kasi ka kam bordar ka jingbom yok kam yok jam jong ki khun samla ka policy bahakam lani ka reservation policy ka kam bom sap ka jing pli ya ki kitam ya khalai ka jing penyap jing syak penyap dusmon jong ba cheres haki pulet trang snam kita gi gimat ki bakta ya ka jat benriu ka jongi tingi wan ban pen sngo ya kita gimat ki jongi hakmat jong kini gi nong mi khmat deng basosi kalong bengi syak hang ni halenti rewala kata kum ki dekat jong kajai benriu kum ki khun samla jong kajai benriu ngilawan ban penpau hang ni bat ngikwa ban kran da ka basya ya kani sorkar bawat persyang ban penting kau put wat persyang ban penting ko tempan yang ni namar ngim tieng namar ke bang ngimi nam penta ka jing shisha nam ta bandawa ya kini gimat ki bakta ya kajai benriu bat mangi kum ka kenhun jong ki sanseng kum mangi la penpau leng neng ilalon cha kani ka safe nyo trap mission ngikwa ban penpau cha ka sorkar bakani ka de tang ka jing sedang nang ni syakmat ki bakum kini ki surprise agitation lani ki kam ki bakendet nginang le shu hang ni sor shilong ndai tang kata lada chief minister ulet ban pelong program ya ki NPP ya jongka parti ka jong u lani ki official program ru ki khot jong ki seng ki jongi kin let ya kita ki jaka ban pen kan mau yo konrat sangma ba melale ayu ya ka LP melale ayu ya ka ktien khasi melale ayu ya ka job reservation policy melale ayu ya ka jingbom yo kam yo jam jong ki khun samla mele ayu ya ka bamsa pampong ka bala jelai hakane sorkar ka jongme dan ngi keren ya ka rice scam ka ba nadu menul adap ka inquiry hadu mentam la ban pen pau perthai don ayu halendat la ngi keren ya ka jinghap jong udum wat ka IT go hati gong ba ka don ka jingbom ya so tho jingmut la ne kata ka miss ka bom ya hap jingmut hapreng ki sub contractor bat ka department balai umla ban shim action Shuwes lani penserwaka ya kapisa jong pait ba deki spark road lading ya keren ya so bahagia skim lading ya keren ya ka smart meter lading ya keren ya ka jingbam sap ka belalong palat hang ka sorkar ka le ayu ka sorkar ngingi la dawana ka kapor ban pelong ya ka siben inquiry ban pensitam mi ki bri ki badon benta hakani ka jingbam sap ding yo i ba ka sorkar kamle ngim tep kai gadau lesi kadai namar baki ki don benta kim kwa bagi jing shisha kinwan akhmat jong pat ba tengi nang penbo re ka sorkar ba kini gimat ki bangi labu akhmat jong sorkar ki khandai tili gimat nang ni shakhmat nginang penjor ya ka jing ya ki ka jongi nginang penjor ya ki program ki jongi kindon ki series of agitation ya ka balik singin sapen bana hakini ki singi ba akhmat rekawe ka batikna kalong ba hakini ki khandiat banai nginang pelong ya kijing ki jongi ko mangila penpau mene hakmat jong home minister hadi mula khot bani kendu ngilek tang da ka we gesur bakata kalong ba home minister umla ban sim decision nama Rusia umdon sini udi petisi umdon sini ringi ngilek betang da ka we gesur kata kalong ban penpau sa kasorkan baka safe nyo trap mission ngilalon sementa kasi batnang ni hakmat long pa ki bala khre ye bang ngi nakaliang ka jongi ngin sa penjor shu kijing ki